Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu wa Mungu kwigenekerezo ry'indwi ukwezi kw'icenda 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda biba mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'imirwano ikomeye ihuje Wazalendo ndetse n'abasirikare b'u Burundi. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'urusaku rw'imbunda bivugwa ko rwumvikanye i Bujumbura. Reka duhamagara umutamu uri kudukurikiranira iby'aya makuru uri mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo atubwire byinshi kubikomeje kugenda bibera muri iki gice. Gusabe rero dukurikiye bwa mbere witufyonda na sabone. Mutama wiriwe neza? Neza uraho neza bwana munyamakuru. Yego twiriwe amahoro. Umaze kumbwira uturusaku rw'imbunda ziremereye ruri kumvikana mu bice bitandukanye bya Uvira, byifashe gute kugeza ubu ngubu? Igihari rero kandi kiri kuvugwa, igihari kandi kiri kumvikana bwana munyamakuru. Yego. Abawazalendo barakaye, bari kuvuga yuko uwitwa Gasita atashakwa rwose ku mirongo y'imbere ku rugamba. Yego. Abawazalendo bongeye kwitiranamo bikomeye cyane n'abasirikare ba FARDC ndetse kandi n'abasirikare b'Abarundi bagerageje kubafata kugira ngo barebe nibuza yuko abenshi bari guteza ibibazo babafunga. Ubundi Mutama ngira ngo niba bitwemereye byatangiye bundi gute, byatangiye ryari, byatangiriye he? Twinjize mu nkuru twihereye mu mizi twumva uko byatangiye. Nukuvuga ngo ibi bikorwa byatangiye mu masaha y'urukerera kandi no ku munsi w'ejo mu masaha ya ninjoro. Iyi nkuru nagerageje kuyumva gake ariko ndavuga ni mbanze mbyumve niba ngombwa nigirereyo. Yego. Ndavuga ni rwose aya makuru ntabwo twayabwira abakunzi bacu tutabanje kuyatotora cyangwa tuyatongomore tuyatature tuyasesengure mu buryo bwiza. Yego. Ibi ni ibikorwa byabereye ahitwa mu gasozi ka Mwange gatangatanze umusozi witwa Kavimvira. Yego. Ni ibikorwa byumvikanye ahitwa Kibondwe neza cyane ku nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika. Yego. Nabo Wazalendo barakariye cyane igisirikare cya FARDC, bari kuvuga yuko ngo ku mirongo y'imbere ku rugamba hagomba kubonekamo umwazalendo uyoboye urugamba. Yego. Mu buryo butandukanye ngo nubwo leta ya Kinshasa ishaka cyangwa igisirikare cya FARDC ko uwitwa General Gasita we rwose akomeje kwamaganirwa kuri n'Abazalendo kuko humvikanye urusaku rw'amasasu rwinshi cyane, kuko bivuga yuko bishoboka yuko iki gikorwa cyabaye cyo kwisuranamo hagati y'Abazalendo n'abasirikare ba FARDC cyangwa n'Abarundi. Yego. Haguyemo n'Abazalendo bagera kuri 2. Yego. Ibi rero nubwo bikomeje kugenda biba. Yego. Bikomeje kugenda biba binavugwa yuko iyi myivumbagatanya iri kuba. Yego. Ishobora kuza kuba ikibazo gikomeye cyane kuko ngubu umutwe w'intare zasarambwe ngo uri kwerekeza mu birometero bikeya ugana hafi neza mu mujyi rwagati ya Uvira. Yego. Uko operation zari zateguwe ku munsi w'ejo ndetse kandi operation zateguwe mu masaha ya mu gitondo. Yego. Ntabwo zigize zikorwa neza nyuma yuko n'ubundi uyu mutwe nawo ngo wari umaze gushyitsa abasirikare araza ngutu Sanje ndetse mu byerekezo byahariya neza cyane uva mu byerekezo bya Muganza ndetse n'itwa Bugarama hari hafi y'imisozi za Kamanyura babamanura ku muhanda international 5 baberekeza mu byerekezo biganara mu misozi za Kiruma ndetse na Kavimvira. Birumvikana yuko rero ibi myivumbagatanya ishobora gutuma operation uburyo zateguwe y'Abarundi kugaba ibitero bazamutse umuhanda international 5 bava Kawezi bazamuka Kiriba n'imisozi ya Runingo bishobora kuza kubakomerera cyane kuko ku ruhande rw'Abazalendo biri kuvuga yuko bishobora no guteza ikibazo kuko uburakari bw'Abazalendo bakaba batanga n'amakuru bakayahereza umutwe w'ineza sarambwe ukaba wamenya operation uburyo zateguwe zikaza kuba zaburizwamo n'uno mutwe. Nuko bikomeje kugenda rero navuga nubwo ngo Abarundi bakomeje kugira babura imirongo imbere ku rugamba
cyane uyu Gasita akaba akomeje kugenda avugwaho byinshi cyane cyangwa yibasirwa n'abazalendo, ariko biri kuvuga yuko hagati mu bazalendo cyane cyane abavuka hano mu Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru, ngo harimo n'abari gutanga amakuru akahereza Ineza Sarambwe. Ibi bakabihirikira kuri uno Generali Gasita yuko ari ufite uruhare mu gutanga amakuru y'ibikorwa biri gukorwa cyane, dore yuko biri kuvuga yuko hari uduto turi kuberamo ambushi zidasanzwe, tukajya kumva tukumva ngo umusirikare yego Gasita sakomeje inshingano. Banywanyi muratwihanganira, turumva mu buryo bw'ubuhinga budakunze ko dukomeza kumwumva, ariko turagerageza turebe ubundi buryo turiko turakoresha kugira ngo dukomeze turumva ibyo ariko aragenda dushyikiriza ku makuru akomakomeye y'ibiko biragenda bibaho, bitangazwa ko General Gasita ari mu mazi abira, ndetse hari n'impungenge zikomeye ko ashobora kuza kugirirwa nabi n'abazalendo bamaze kurya karungu, bamaze kurubira. Mutamu buratwumva? Yego ndakumva neza. Yego, twari tugize ikibazo cya network, wari wakomeza utubwira, wari uri kutubwira ko Ndi kukubwira ni nubwo ibi byose biri kuba hagati muri FRDC. Yego. Nubwo ibi byose biri kuba hagati ku mirongo y'ibiri ku rugamba. Yego. Wazalendo benshi mu bavuka muri Kivu y'Amajyaruguru mu bice bya Masisi, Rusumo n'ahandi hatandukanye. Yego. Igisirikare cy'u Burundi nabo bakomeje kubaporopoza bavuga yuko ngo nabo ku ruhande rwabo uburyo operasiyo ziba zateguwe ndetse kandi n'uburyo uno mutwe urwana. Yego. Ubutasi bw'igisirikare cy'u Burundi ngo bwamaze kumenya yuko hari amakuru ajyanwa n'abazalendo bakajya kuyahereza umutwe w'Ineza Sarambwe. Yego. Ibi rero ngo bijya guteza ikibazo kiri ku rwego uri hejuru mu buryo operasiyo ziba zateguwe ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, dore yuko bari kuvuga yuko bo uburyo bagiye kurwanamo bwo kuzamuka uriya muhanda nakubwiye Route Nationale 5 uva Kavimvira uzamuka Kabuzi, Kiriba, na za Runingo, ibyerekezo bya Sanje ndetse na Remera, by'umwihariko mu gihugu kabo birumvikana yuko aricyo cyerekezo FRDC n'Abarundi bari gushaka kujyamo. Yego. Ni kuvuga yuko nta muwazalendo n'umwe uzaba ukibarizwamo nyuma y'abazalendo bagaragaraho n'ibikorwa by'ubwirindisipurine. Yego. Bikavuga yuko ngo umuntu udafite disipurine bitewe n'ukuntu uno mutwe uri kurwana ku mirongo y'imbere ku rugamba. Yego. Bitewe n'ibikorwa by'abasirikare b'Abarundi bari gutegura ku mirongo y'imbere ku rugamba, ngo nta kintu yarafashe igisirikare cy'u Burundi ahubwo byabashe kugishyira mu kaga. Yego. Reka rero dukomeze n'ubundi andi makuru, turebe ibiri gutangazwa na FRDC n'ubundi bashinja amakosa wazalendo. Ubwo turagaruka n'ubundi tujyana mu misozi naho tubwire operation zikomeje kwakorerwa. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye ku munsi w'ejo kwa gatandatu twigenekerezo rya gatandatu kwezi kw'icenda 2025 Kinshasa, umuvugizi w'igisirikare cya leta iharanira intwaro rusange ya Congo General Sylvain Kenge Bomisa yasubije raporo ya Loni iherutse gukorwa ku ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu gishinjwa gukora mu buseruko bw'iki gihugu ku bufatanye n'inyeshyamba za wazalendo bakorana zafi mu kurwanya M23, aho yagize ati sinigeze mbona ibice biri muri iyi nyandiko aho FARDC ishinjwa uburyo butaziguye gonyora uburenganzira bwa muntu cyangwa ibyaha by'intambara. Ikibanzweho cyane cyane M23 na wazalendo, FARDC ivugwa gusa kubera ubufatanye bwayo na wazalendo, cyakora gukorana nabo ntibisobanura ko tugenzura, kandi ibyaha zakozwe na wazalendo ntibishobora kwitirirwa FARDC. Iraporo yasohoye ku igenekerezo rya gatanu kwezi kw'icenda 2025 n'ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe uburenganzira bwa muntu UNHCRC. Nubwo rero itavugwaho rumwe, iragaragaza uburemere bw'ibyaha byakozwe kuva mu mpera z'umwaka wa 2024 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, kandi bikomeza kugeza mu kwezi kw'itanu 2025. Iyi raporo yanzura ko impande ziri mu makimbirane yaba M23 hamwe na FARDC n'abafatanyabikorwa bayo barimo wazalendo bakoze ibyaha bikomeye bishobora gufatwa nk'ibyaha by'intambara, ndetse bikaba rero ari ibintu bishobora kuba byatuma bamwe bisanga mu nkiko. Ibyaha bivugwa birimo kwica abasivili, iyicarubozo, kunyereza abantu, gufata ku ngufu, gusahura, kuvana abantu mu byabo ku gahato, hamwe n'ibihumbi by'abahohotewe biganjemo abagore n'abana.
ku bijyanye na FARDC na Wazalendo, raporo iravuga ko abakoze ibikorwa byo kwica nkana abasivili nyuma y'imirwano ndetse bagafata ku ngufu abagore bakanasahura abaturage ubwo babaga basubira inyuma muri Mutarama ndetse n'ukwezi kwa kabiri 2025. Iyi raporo kandi iratunga urutoki Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera ibikorwa byakozwe n'ingabo zayo n'abafatanyabikorwa bayo, ikemeza ko ibyakozwe ku mabwiriza yayo cyangwa bihagarikiwe. Yerekana kandi kunanirwa kurinda abaturage ndetse no kwibasira amashuri n'ibitaro. Mu gusubiza, Sylvain Kengebomisa yongeye gushimangira aho FARDC ihagaze, yitandukanya n'ibyaha bishinjwa inyeshyamba za Wazalendo, anasaba ko habaho gutandukanya ubufatanye bwa gisirikare. Ibi rero byose biri kuba ndetse n'ibivugwa bikaba rero bigenda bigaragazwa ko bikomeje kugenda biba ndetse binavugwa bitandukanye n'ukuri kubimaze iminsi bigenda byibonekeza, nkuko benshi bagiye babivuga, aho bagiye bagaragaza ko hari igihe Wazalendo ikora ibikorwa bibangamira bikomeye abaturage, ariko kugeza ubu ntabwo hari igihe hagaragara abafatirwa ibihano. Ibyo bamwe mu baharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu bavuga ko bugomba kuba ubutabera bwatangwa, ababigizwemo uruhare bagahingizwa imbere y'ubucamanza kugira ngo baburanishwe kuri ibi byaha bakurikiranweho. Akaba ari amakuru akomeye akomeje kugenda za mu gihe bimaze iminsi bigaragara ko ubufatanye bw'Abazalendo na FARDC bwagiye bufata n'intera mu bice bitandukanye. Mutama, wakomeza utubwira mu misozi uko byifashe mu bijyanye n'imicungire y'umutekano, byifashe gute? Mu misozi turagira ngo duhere mu misozi itandukanye yariya imurenge. Yego. Ariko aha tuzaragira umurenge ndagira ngo tubivuze na operasiyo ziri gutegurwa kandi zari zigiye gukorwa mu masaha make azaje kuburizwamo bikomeye n'ibikorwa bibi by'Abazalendo amaze guhangana. Yego. Ni imisozi yahitwa Kingwengwe, Kihande, Dembe ndetse n'ahitwa ahantu mu byerekezo mu misozi yunamiye umurenge. Yego. Aho biri kuvugwa kandi biri kwemezwa yuko mbere yuko igisirikare cy'u Burundi gikora operation ubu ngubu iriya misozi ya Kihande, Kigwengwe ndetse n'ahitwa Kiku, aha hose igisirikare cy'u Burundi cyamaze kwashyitsa abasirikare benshi cyane, utibagiwe iriya misozi itandukanye yegereye za Kamaniyora. Yego. Ku muhanda w'International 5 mu byerekezo bya Ruvungi ndetse n'ahitwa Kakamba. Yego. Mu byerekezo bya Marambo, mu byerekezo bigana hitwa za Kisozi, za Kabumenge, hariya rwose hazi n'abayobozi FARDC ku rwego rudasanzwe mu misozi myinshi hano muri Sud Kivu kurusha abandi. Yego. Bikavuga yuko rero n'impamvu igisirikare cy'u Burundi na FARDC bari kuhazana abasirikare ngo nuko hari abantu benshi bashyigikiye iki gisirikare. Ibi rero bigaragara yuko bibuze kugaragaramo ikintu gikomeye cyane bishobora no kuza guteza ikibazo gikomeye cyane, kuko n'ubu abaturage batuye muri iriya misozi ya za Ruvungi, Kakamba ndetse n'ahitwa za Rugombo, aba bose bakomeje kuvuga yuko ngo biteguye bikomeye cyane gufatanya n'igisirikare cy'u Burundi ngo na FARDC mu kurwanya uno mutwe. Nyuma y'uko ariko nanone imisozi ya za Kamaniyora hariya mu misozi yegereza Bugarama hafi y'umuhanda w'International 11. Yego. Mu misozi yegereza za Nyangezi ndetse n'ahitwa za Ruhwa. Yego. Utibagiwe Rukana, aha hose naho M23 cyangwa intare za Soramure. Yego. Bakomeje kuhazana abasirikare kandi biteguye guhangana n'ibintu biri gukorwa za Kakamba no mu misozi yitwa za Kabumenge. Nuko amakuru akomeje kugenda aturuka mu bice akomeje kugenda bivugwa kandi bikavuga yuko mu ruhande ruri gutegura drone z'intambara cyane. Mu gutegura drone z'intambara bivugwa yuko byabari ku ruhande rwa FARDC, byabari ku ruhande rw'uno mutwe cyane, binagaragara yuko usa nawe uri mu bice byose. Yego. Ariko bigoranye cyane ngo bitewe n'abahanga babiri ndetse n'abacacu bo muri Amerika bamaze kuzana ngo kuko iyi misozi kwirwaniramo amakuru mfite n'ubwo deployment ku mpande zose ziri kuba, deployment z'ibikoresho, deployment z'abasirikare, ariko mu kugaba ibitero cyangwa operation simusiga zishobora kuba zakorwa bino bice ngo ntabwo ari buze koroha hawe na gatoya. Yego, mbere yuko uri buze kutujyana mu bice bya Rugezi, Mikenke ndetse na Minembwe, ndagira ngo unyemerere tubwire abadukurikiye ibirego bikomeye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri gushinja u Rwanda, ubwo turagaruka uhita tujyana muri ibyo bice. Ubutegetsi bw'intara Kivu y'Amajyepfo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igice kigenzurwa na leta bwatangaje ko bufite amakuru y'uko ingabo z'u Rwanda zigera kuri 750 zinjiye mu ijoro
zikakirwa kwijwi kandi koko ziri kuri iki kirwa ahatangiye kubakwa ikigo cy'igipolisi cy'u Rwanda ahitwa Mugote nk'uko babitangaza mu itangazo ryasohowe n'ibiro ntaramakuru bya Congo ryashyizweho umukono n'umuvugizi wa leta y'intara ya Kivu y'Amajyepfo Rugunywa Bashir Didier Kabi. Yavuze ko ibi ari uguhonyora ubusugire bw'imbibi no kugerageza ku Rwanda kwiyomekaho agace ka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwihishe inyuma ya AFC yafasha ko gace. Ikirwa ubwacyo ni kimwe muri teritwari 8 zigize intara ya Kivu y'Amajyepfo arizo Fizi, Kabare, Karehe, Mwenga, Shabandu, Vira, Walungu ndetse n'Ijwi. Leta ya Kivu y'Amajyepfo nta bimenyetso yagaragaje by'ibyo ishinja u Rwanda, irasaba leta ya Kinshasa kubirega. Karego urwego rugenzura rwa International Conference on Great Lakes Regional ICGLR ubumwe bwa Afurika no kumenyesha abahuza ba Washington na Doha ndetse na muri Katari. Uruhande rw'ubutegetsi bw'u Rwanda ntacyo ruratangaza kuri ibirego bishya bya Congo. Ubutegetsi buhakana gufasha umutwe wa M23 kavuga ko bwafashe gusa ingamba zo kurinda imbibi z'igihugu cy'u Rwanda. Abategetsi b'u Rwanda kandi bagiye bahakana ibirego bisa n'ibi byo gushaka kwigarurira ubutaka bwa Congo byagiye bivugwa mbere. Ikirwa cy'Ijwi gituwe n'abaturage basaga 500 gifite uburebure bwa kilometero kare 70 n'ubuso bwa murambabarira gifite uburebure bwa kilometero 70 kikagira ubuso bwa kilometero kare 340 kiri ku ntera y'ibirometero hagati y'10 na 15 uvuye ku mwaro w'u Rwanda mu kiyaga cya Kivu mu bice byegereye Nyamasheke ahitwa mu bice bya Rangiro na Shangi. Umutwe wa M23 wafashe iki kirwa mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka nta mirwano ibaye nyuma yuko inkambi y'abasirikare ba FARDC yari hari bayiteye bagahunga mbere yuko abarwanya M23 bahagera. Iki kirwa cyabaye ubuhungiro bw'abahanganaga mu mirwano yacaga ibintu muri teritwari ya Kare hagati ya M23 ndetse na FARDC na mbere yifatwa rya Bukavu nk'uko bigaragara. Ngayo ngukorero ndagira ngo uhite tujyana mu bice by'iminembwe Mikenke, Rugezi n'ahandi naho tubwire ibiri ko biragenda bigaragara. Mutamura twumva? Ubu ndakumva. Nukuvuga ngo igihari mu misozi y'Iminembwe ngira ngo imisozi narindimo ndakurwamo amakuru. Yego. Nigeze kumva ngo hari agace abasirikare ba FARDC binjiyemo n'abasirikare b'Abarundi mu buryo butunguranye. Yego. Ibintu biri no kwiteza ikibazo ku ruhande rw'uyu mutwe uri kuvuga uti niba turi mu gace runaka. Yego. Tukaba turi muri byerekezo byegera hariya za Tumungo, byerekezo byegera ahitwa za Turambo cyangwa se ahitwa za Tubangwa uri mu byerekezo bigana za Mayamoto n'ahandi hatandukanye za Topo. Yego. Tukaza gusanga igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyaramaze kwinjira muri iriya byerekezo by'ahitwa za Ruwera. Yego. Cyaramaze kwinjira mu misozi ya za Bihendo. Yego. Ibi ni byabaye nyuma y'uko n'ubundi uyu mutwe wagiye wikanga nyuma y'uko wavuze y'uko operasiyo zakozwe z'indege za drone zagabye ibitero mu misozi y'ahitwa Mikenke ndetse na Rugezi. Yego. Ngo hari abasirikare n'ubundi bari bamaze kujya muri ibyo bice batanze amakuru. Yego. Abamaze kuyatanga n'ubundi izi drone zirasa zizi icyerekezo zigiye kurasamo n'ubwo wenda na sosiyete sivile yabirenganiyemo. Yego. Ariko ngo operasiyo uburyo zipangwa n'ubundi bafite bamwe amakuru baba bamaze kujya mu bice byinshi bitandukanye. Yego. Niyo mpamvu rero ahitwa Bihendo. Yego. Mu misozi ya Biranga no mu misozi ya Tumungu ku munsi w'ejo ndetse no muri ano masaha turi kuvugana. Yego. Yigize kumvikana urusaku rw'amasasu hagati y'umutwe w'intare za Sarambwe ndetse no ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo bahanganye. Yego. Ibi ni ibyabaye kandi biza no gusiga ngo igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yego.
kigije inyuma gatoya ku ruhande rw'umutwe neza turangwa ruri muri ya misozi ya Bihembe ndetse n'itwe Kisekwa na Miranga. Yego. Bajya mu misozi yitwa Ngomeyano. Yego. Abandi bajya Tangwa ndetse n'itwa Ibashiro, aho byarangiye n'ubundi umutwe ngo ugiye kwitara amashyamba yegereza Subangwa n'itwa Twambo. Bitangiye abasirikare b'Abarundi n'abasirikare ba FARDC n'ubundi birangiye cyo duce twegereza Kitoko na Miranga Bihembe na Kisekwa bikomeje gufatwa mu maboko n'igihe. Yego. Yego. Kurya ya Bujumbura mu birometero nka 5 kandi ikaba iri ahantu mu kibaya cy'ikiyaga cya Tanganyika, ahandi ani imisozi ihanamye. Muri iyo misozi rero twe turimo mu misozi ya Uvira. Uyu Dr. Barinda Oscar yasobanuye ko nubwo abarwanyi ba AFC basa n'abari hejuru y'igisagara cya Uvira, atavuga ko bawufashe kuko bafite uburyo barwanamo. Ati igihe nikigera tuzabamenyesha. Ubwo AFC yafataga igisagara cya Bukavu mu kwezi kwa kabiri 2025, byari byitezwe ko bashobora kwinjira mu gisagara cya Uvira vuba cyane, ariko ntibabikoze. Dr. Barinda Oscar yasobanuye ko gutinda kwatewe n'imiterere y'ibice bihakikije kuko bisaba kujyayo n'amaguru. Umuvugizi wungirije w'iri huriro yagaragaje ko icyo abarwanyi babo bashyize imbere ari ukurinda umutekano w'abaturage bakomeje kugabwaho ibitero n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane abanyamurenge batuye mu misozi ya Minembwe. AFC ku itariki ya 4 yatangaje ko abaturage bo muri Uvira na Ituri bakomeje kwicwa kandi ko itazongera kwihanganira ubugizi bwa nabi n'ubutumwa bwacaga amarenga ko bashobora kuba bagiye kwinjira muri ibi bice. Mutama, ndagira ngo situation ni gute hahise hagira igikorwa nyuma yuko bigaragaye ko izasarambwe zifite gahunda yo kwinjira Uvira? FARDC na FDN bihagaze gute? Ukuntu ibintu bihagaze kuri FARDC ndetse na FDN mu misozi myinshi itandukanye nyuma y'uko ineza z'aramwe zitangaje ko zigiye gufata imisozi yose ijya hano mu Uvira. Yego. N'ubu amakuru angeze aka kanya ni cyane rwose ndi kwinywera amazi ndavuze ntireka basi ndiyageze kubaza abantu bari hariya biriya bisagara biri hafi ya Uvira. Yego. Numva uko ibintu bihagaze rwose. Ni ukuvuga ngo nyuma y'uko uyu munsi w'ineza z'aramwe utangaje ano makuru. Yego. Narindi kukubwira ukuntu FARDC ndetse kandi n'abasirikare b'Abarundi bari kohereza abasirikare ahitwa za Kibongwe, Kavimvira, Mwange, Kiroma, Kayaja, Munanira, Shenge, Kirungu, Kitara, Muheta, Karongwe. Yego. Katongo ndetse na Gomba. Aho rero igihe hari noneho ahubwo imisozi ya Gomba ndetse na Katongo, imisozi yitegeye neza cyane ikiyaga cya Tanganyika ariko iri mu majyepfo ya Uvira. Yego. Nuko abaturage bamwe na bamwe muri ko yuko bari kugomba cyane bashyigikiye neza z'aramwe, harimo abashyigikiye FARDC ndetse n'Abarundi. Yego. Abenshi muri bo mu makuru katanye ko kwimurwa bajyanwa mu bindi bice bitandukanye byahariya muri by'umwihariko bivuze ko bari batuye Katongo, Muheta, Karongwe, Kitara bamaze kugezwa mu bice bya Kibongwe. Bikavuga yuko hamaze kwimurwa abaturage barenga 201 cyane, ariko hagatumberwa kuba gikekwaho yuko bari kugomorora ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse no ku mbaraga z'abasirikare b'Abarundi. Kugeza ubu kubijyanye wenda n'imbaraga zidasanzwe zitandukanye n'izazanwe, haba hari ibikoresho bishya byazanwe bitandukanye n'ibyari bisanzwe bikoreshwa n'iyi coalition? Bwana munyamakuru, amakuru mfite aka kanya. Yego. Nkomeje gukurikirana kandi kujya kugerageza ku bakunzi bacu amakuru yizewe neza cyane 100%. Yego. Nuko imisozi nka Kirungu, imisozi nka Munanira, imisozi nki. Yego. Mutama, ndumva network zikomeje kuba ikibazo? Nubwo network ntabwo zibazo. Yego, ariko ubu ndakumva wakomeza watubwiraga ko nukuvuga imisozi ya Kirungu. Yego. Kirungu, imisozi Kibonge, Kavimvira ndetse n'itwe Kiromo n'itwa Kashenge. Yego. Mu byerekezo biri hasi ya MTPR imirwano zasanzwe ku ruhande rw'intara zasanzwe aho bakoresheje indege za drone. Yego. Ahangaha ngo hamaze gushyitwa ibikoresho byiganje. Mutama, ndumva bikomeje kugenda biracika cyane. Reka twongere tugerageze turebe ko
twamugarura ku murongo akomeza tubwira byinshi kuko bikomeje kugenda bigaragara ko tutabasha kumwumva kandi ni amakuru y'ingenzi ajyanye n'ibiri ko birabera hariya neza mu gisagara cya Uvira aho biri kugenda bigaragara ndetse binibonekeza ko umutekano ukomeje guhungabana, hakomeje kufatwa ingamba nshya, byose rero ni bifite aho bihuriye n'ihungabana ry'umutekano. Mutamubura twumva? Ndabumva cyane. Ndumva network aho ngaho zabaye ikibazo gikomeye. Ni ikibazo gikomeye ariko bijyana n'ikirere cy'ahantu ntabwo byoroshye bwana munyamakuru, aka kazi kaba kagoranye. Yego wakomeza utubwira ubu ndumva biri ko biragerageza kumvikana. Ni ukuvuga ngo yandi kukubwira yuko imisozi yahariya muri Uvira cyane mu byerekezo byitwa Kirungu, Muranira, Shenyi, Kibonge, Kasinzira, Mwange, Kayaja. Yego. Ndetse n'ahitwa Kitara ariho hamaze gushyitwa abasirikare benshi cyane b'Abarundi. Yego. Bikavuga yuko icyitwa Air Force Base y'igisirikare ari amaze gushyitwa byinshi bitandukanye. Yego. Iyi ni Air Force Base yahawe operation yo kugaba mu bice byahariya Imurenge. Yego. Bakaharenga ndetse bakerekeza mu bice bya Remera, Mushereza ndetse n'ahitwa Dembe, Rungutu ndetse n'ahitwa Sanje. Yego. Iyi briefing rero bahawe yo kugaba ibitero bino bice biravuga yuko babanje kutonda kuko babonye yuko ibintu bitoroshye nyuma yuko uyu mutwe nawo wamaze kwitegura urugamba. Yego. Ariko mu gihe hari bwana munyamakuru bigiye gukomera cyane mu gihe gitoya. Yego, kugeza ubu ivyo byose biri kugenda byibonekeza, haba ari umuturage byatumye ava mu byo akaba yatangiye kuzingahunga? Ku ruhande rw'abaturage bari batuye ahitwa Kigija. Yego. Kigija muri byerekezo biri hafi na Gihande ndetse na Kingwengwe. Yego. Ni Kihande ndetse na Kigija biri milimetero bike y'ugana ahitwa kandi ndetse na Remera n'ubundi aho ari gutekerezwa yuko hashobora gukoreshwa drone cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Yego. Bwana munyamakuru muri ibi bice biravuga yuko ahantu abaturage bari bahatuye batangiye guhunga muri rwego rwo kugira ngo bakure ubuzima bwabo mu kaga. Yego, hari andi makuru amaze kuza n'ubundi akomeje kugenda avugwa ku bijyanye na General Gasita maze igihe kinini agarukaho cyane mu bitangazamakuru bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga bijyanye n'uko abazarendo bari baramwanze kuri ubu FRDC imaze gutangaza amakuru mashya kuri uyu mugabo. Wenda mbere uko tureba ibyo FRDC yatangaje, situation iri kuri tere ku bijyanye n'abazarendo imbere ya Gasiti ihagaze gute, dore ko bavuze ko bagomba gukora imyigaragambyo mpakavuye, wari wambwiye kare ko n'ubundi imyigaragambyo yakomeje kuri uyu munsi wa gatanu. Byifashe gute mbere uko tureba ibyo FRDC iri gutangaza? Ubu imyigaragambyo irakomeje kandi irakataje ku ruhande rw'abazarendo. Yego. Cyane n'abazarendo bari bahawe operation bafatanyije n'abasirikare b'Abarundi bafatanyije n'abitwa Igor b'igisirikare cya FARDC basanzwe barwana bafatanyije n'abanakonda. Yego. Ku mbere ku rugamba rero aba basirikare b'abazarendo nyuma ya operation bahawe yo kugaba ibitero ku muhanda uri hafi Route Nationale 5 ugana ahitwa Bihamamba ndetse n'ahitwa Kamisimbi Bugobe ugana mu byerekezo bya Bukavu. Yego. Wazarendo bamaze kwanga kugaba ibitero bino bice nyuma y'uko rwose bavuze yuko uno mugabo witwa Gasita ngo hari ikintu hagati ku ruhande rwabo. Yego. Bikavuga yuko ku ruhande rw'abazarendo hari n'ababuri birengera nyuma y'uko rwose bagaragaje yuko batishimiye gufatanya n'uno mugabo ku mirenge ku rugamba. Kuburirwa irengero ubwo byagizwemo uruhare nande? Kuri irengero nta kindi cyabigizemo uruhare ni ku ruhande rwa wazarendo n'ubundi bakomeje kugaragaza yuko batishimiye mu bikorwa biri kugaragara ati muri FARDC aho abazarendo bavuga yuko abo bita nk'aho ari abanzi babo ari bakomeje guhabwa izina ndetse kandi bakomeje no guhabwa inshingano zikomeye cyane, dore yuko atari na Gasita gusa bivuga ko n'abandi basirikare hagati muri FARDC kijabo cyane mu kugaba ibitero mu bice byinshi bitandukanye bategura, ariko bikavuga yuko ibitero byose bategura babitsindwamo ku mirongo imbere ku rugamba. Ese uko kumvikana guke gukomeje kugenda kwibonekeza ku LFRDC abarundi bo bahagaze he, uruhare rwabo n'uruhe kuri ibyo bikomeje kugenda biba byose? Nsanga kubera yuko igisirikare cy'u Burundi babona yuko bakoresheje ubwenge bwinshi cyane ndetse kandi bakomeje gukoresha ubwenge bwinshi cyane kuko barabizi yuko muri Kongo harimo
abaturage bavuze nk'ikinyarwanda barabizi ko muri Kongo harimo amoko menshi nk'uko intambara biri kugaragara yuko ahubwo kugira ngo irwanwe ku ruhande rwa FARDC nk'uko bavuga ko barwanira igihugu cyabo, ahubwo biragaragara ko ari intambara yahinduye isura. Harimo abarwanira agaciro k'igihugu cyabo, harimo abarwanira agaciro ak'ubwoko bwabo cyangwa se bw'agace kabo, cyangwa se ku ruhande rwo gushyigikira politiki runaka y'umuntu runaka. Yego. Ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi urabona yuko intambara uburyo bakomeje kwirwana ni uburyo birimo ubwenge bwinshi, ibi ntabwo umuntu yabigenza ingoyi. Yego. Bo baravuga bati niba turahawe amafaranga tukaba twaremeye kugororerwa ibirombe by'amabuye y'agaciro, twebwe icyo tugomba kurwana ni intambara ari ibirombe by'amabuye y'agaciro cyangwa ari amafaranga, tukazayahabwa cyangwa ntiyahabwe. Yego. Ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi urabona ko ku mirimo ku rugamba ntabwo bashyigikiye Wazalendo, ndetse kandi nta nubwo bashyigikiye icyemezo cya FARDC mu gufata agasita cyangwa n'abandi batandukanye ngo babahereze inshingano muri operation, dore yuko n'ubundi igisirikare cy'u Burundi cyahawe inshingano mu bijyanye n'ubutasi n'ibindi bitandukanye hagati muri FARDC bitandukanye n'uko byari bimeze. Yego, nibyo reka noneho turebe icyo FARDC itangaza kuri biri gukorerwa Gasita. Nk'uko rero bigaragara, igisirikare cya Kongo babinyujije ku muvugizi wacyo Major General Sylvain Kenge Bomisa cyemeje ko Brigadier General Olivier Gasita amaze iminsi yarabujijwe n'abazarendo gukora inshingano ze, bamwita icyitso cya M23. Yagizwe umuyobozi w'akarere ka 33 kwa gisirikare muri Uvira mbere y'uko Goma na Bukavu bifatwa n'iza Sarambwe. General Sylvain Kenge Bomisa yasabye abanyekongo kumva yasabye abanyekongo kumva amabwire y'abashaka gucamo ibice, abanyekongo bakagendera kure, by'umwihariko abashaka guteza umwiryane hagati FARDC ndetse na Wazalendo bakorana byafi mu kurwanya M23. General yagize ati General Gasita yagenwe na Perezida mbere y'ifatwa rya Goma, mbere y'ifatwa rya Bukavu mu nshingano za komanda wungirije ushinzwe ibikorwa n'ubutasi mu karere ka 33 ka gisirikare, kandi ni icyemezo cy'ubuyobozi bwo hejuru. Ashyigikiwe byimazeyo n'igisirikare, ashyigikiwe byimazeyo n'umuyobozi, by'umwihariko ubuyobozi bw'ingabo. Umuvugizi wa FARDC yakomeje avuga ko ubwo buyobozi bw'ingabo buzi neza ko General Gasita akunda igihugu cye kandi ko nta cyamuhindura, kandi iyo bitaba ari uko bimeze, ubwo buyobozi bwaramushyize aho adashobora kubangamira inyungu z'igihugu nk'uko byagenze ku bandi batawe muri yombi. Yakomeje agira ati igisirikare cya Kongo kandi kiratangaza ko igishyigikiye byimazeyo abazarendo bakunda igihugu kandi kandi kirasaba kutemera gukoreshwa n'umwanzi ni uburyo bwo kubacamo ibice kugira ngo agerageze kuduca intege. Umwanzi azi ko nidukomeza kuba umwe atazigera abasha kugera ku ntego ze. General Sylvain Kenge Bomisa yakomeje amenyesha kandi ko abaturage bagomba kumenya ko iyo wabaye umusirikare utaba uri umuntu w'ubwoko, ahubwo ubaye umukozi w'igihugu uko cyakabaye. Ati General Gasita ni umuntu ukunda igihugu bya nyabyo, wabyerekanye aho yanyuze hose, iyo haba gukekwa, iyo haba gushidikanywaho, ntabwo yari kuba yarahawe izi nshingano afite uyu munsi. Yasoje asaba rubanda kutumva ibihuha ndetse asaba abazarendo kutazongera kwemera gukoreshwa mu kurangwa n'ibikorwa bifite aho bihuriye n'umwanzi. Mu ntangiriro z'indwi nibwo inyeshyamba za Wazalendo n'abandi bo mu matsinda atandukanye muri Kivu y'Amajyepfo bamaganye icyemezo cyo kugira General Gasita umuyobozi w'ingabo. Ni mu gihe bavuga ko afite isura y'abanyamahanga, aho umuyobozi wabo uwiyise General Makanaki Kasimbira muri video yakwirakwijwe ku mbuga ngurukanabumenyi yavuze ko batakwemera ko abakomanda b'ingabo z'u Rwanda muri Uvira ndetse bahagarika ubuzima mu gisagara, bakora imyigaragambyo bamwamagana, ndetse n'uw'imyigaragambyo iracyakomeye kandi iracyakomeje. Mutama ndagira ngo rero dutware tujyane mu misozi ya Intobwe, naho duhishushe hari n'iminembwe, naho umutekano wambwiye ko naho uri kugenda wangirika ku giti gira intangere. Mutama uratwumva? Allo Mutama uratwumva? Allo Ndakumva Mutama, uri kuranyumva?
yego nakumva. ndagira ngo utujane muri za Intobwe no mwira misozi ya za Fizi hose utubwire uko bimeze. No kwanga misozi itandukanye hariya muri Fizi nta kindi kitwavuga. Yego. Ni ku ruhande rw'imyiteguro idasanzwe ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ni ku ruhande rw'imyiteguro idasanzwe ku ruhande rw'ingabo za Sarambwe. Yego. N'ubu turi kuvugana aka kanya uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yego. Nyuma y'uko bigaragaye yuko uruhande rw'intebe za Sarambwe rukomeje kohereza abasirikare benshi cyane mu misozi itandukanye hariya muri Fizi. Yego. By'umwihariko mu misozi y'ahitwa Katabenge. Yego. Mu misozi y'ahitwa Busorogwe ndetse n'ahitwa Rukuruku. Yego. Hafi y'umuhanda w'interinasiyonari karindwi ugana mu byerekeza ahitwa Katarenge, hafi ya misozi igana ahitwa Kiriko, cyane cyane muri za bice n'ubundi bivuga yuko harimo umutwe neza Sarambwe. Yego. Biri kuvugwa yuko biriya bice abaturage bose igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yego. Kibabajwe bikomeye nuko propaganda y'uyu mutwe yamaze kwinjira muri abaturage batuye hariya muri misozi nagarutseho iri hafi ya biriya bice, cyane cyane ku muhanda Route Nationale 5 uva mu byerekezo byo ku bitaro bikomeye bya hariya muri Fizi. Yego. Biravuga yuko rwose ibi bintu bikomeje kubabaza cyane nyuma y'uko n'ibiriya bice byahariya muri Fizi rwose abaturage bakomeje kugenda bagaragaza ko bashyigikiye umutwe w'intebe za Sarambwe, cyane cyane abaturage batuye hariya ahitwa Kanande Center. Yego. Abaturage bahatuye biravuga yuko ngo abenshi muri bo uyu mutwe wabanje gucengezamo abasirikare ngo bagomba gukwirakwiza propaganda bigeza abasivile. Yego. Zigomba kugira uruhare mu gucengeza amahame akomeye cyane y'uyu mutwe n'ibyo barwaniye, ariko ngo bitandukanye n'ibyo FARDC n'abarundi bumva. Rero bivuga yuko abarundi bagowe kandi bakomerewe cyane no kuba bakunze bino bice bitewe na propaganda zamaze gukwirakwizwa n'aba muri aba basirikare bakomeje kugenda batsinda bino bice biyambara imyenda y'isivile mu buryo butandukanye. Yego, dukomeje n'amakuru n'ubundi arebana n'umutekano mbere yo kuza kutujyana mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, nyemerera tuvuge ku nkuru iri kuvugwa muri UPDF ubwo tugaruke tujyana mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Yego. Ni Major General Retired Hussein Ada wabaye umusirikare wa mbere wamaze igihe kirekire mu ngabo za Uganda kurusha abandi bose yitabye Imana. Inkuru y'urupfu rwa Major General Ada yamenyekanye ku mugoroba wo ku munsi w'ejo kuwa kane ku igenekerezo rya kane kwezi kw'icyenda 2025 aho yaguye mu bitaro vya Victoria Hospital biherereye i Kampala. Major General Hussein Ada winjiye mu ngabo za Uganda ku butegetsi bwa Idi Amin Dada, yakoze inshinga zitandukanye mu gisirikare cya Uganda zirimo kuba umuyobozi w'ikigo cya gisirikare cya Bombo kinabamo icyicaro gikuru cyacyo. Ni mu gihe kandi muri 2018 nibwo Perezida Yoweri Kaguta Museveni yamushyize mu kiruhuko cy'izabukuru nyuma y'imyaka 55 yari amaze mu gisirikare. Kuri ubu rero inkuru y'inshamugongo nuko uyu mugenero yamaze kwitaba Imana, tukaba tumwifurije iruhuko ridashira. Mutama rero tujyane mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, wahikare byifashe gute naho umaze iminsi tubwira ko hari gukorwa deployment ku rwego rwo hejuru ndetse n'ibitero bya tonato agezweho n'ayahe kugeza ubu? Amakuru agezweho aka kanya. Yego. Mu bice by'abarikare mu makuru agezweho aka kanya ni amakuru nakuvuga ko atari menshi cyane, ni ibice byahitwa Ifatwa ndetse n'Urukumbirwa. Yego. Aho bivuga yuko hamaze gushyika ibikoresho byinshi cyane by'uyu mutwe w'intebe za Sarambwe cyane muri bice bigana ahitwa Ikobe ndetse na Fatwa. Bivuga yuko ibi byabaye nyuma yuko FARDC ibonye yuko kari agace ka Fatwa gukomeza bakoherezamo abasirikare nta musaruro bizababyarira. Yego. Ahubwo imbaraga nyinshi bazerekeje muri bice bya Fatwa ndetse no hafi y'isantere ya Pinga. Yego. Kugira ngo babone uko bagaba ibitero hariya muri za Marimo ndetse n'ahitwa Ipeti na Burayi bagana mu byerekezo bya Karindwi hafi y'umusozi wa Mweto witegeye teritwari ya Masisi. Yego. Nk'uko amakuru yakomeje kugenda aturuka mu bice byinshi bitandukanye, angere y'isoko no ku isoko no mu cyo ku munota biri kuvuga kandi biri gutangazwa n'abantu bari muri aya bice. Yego. Yuko kwikubitiwe n'abaturage batuye Ifatwa, Marimo, Ipeti na Burayi batangiye kwikura muri aya bice nyuma y'uko umutwe w'intebe za Sarambwe babwiye yuko ibice bishobora kuba imirwano ikomeye. Bikavuga yuko bamwe mu baturage benshi bakomeje guhungira muri aya misozi ya za Mweto teritwari ya Masisi. Yego.
abandi bakabonoka bugengana basangana n'ubundi bitwe twariye amasetse nk'uko amakuru akomeje guturuka ku nkombe z'urugamba akomeje kugera tugeraho umunsi ku munsi mu isegonda ku isegonda. Mutama, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego murakoze cyane. Yego namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri mwe Rudenge bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka tubashimire cyane wowe dukurikiye bwa mbere tufyonda sabone maze ntuzongere gucikwa n'ibiganiro ndetse n'amakuru tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.